Dong mesti paraban ya. Tinggian parabola. Mak, Non ceng, minta duit aing ngang jajan. duit datang duit. Dar ceng. Encan, kayak bayang dari yuk, kabupaten. Non duit ceng jatuh buka duit. Jajan lah. Jangan mage, Ceng dasar terbuka duit teh. terus kira macing jajan. Kayak burung tangguan ya, kotok, bebek, mar ke kebon. Ya. Terus gampang. 2000 be ya. 2000 ceng mecin. Sama ulah korek-korek tuh. Aja engkau. Be, burung dasar 4000. Mar ke kebon ya. Ulah korek mah jatuh peleng kegedean. Aduh, tangguan dia. Oh, Aduh, ke kebon jauh ya. Banget. Cuman diharap juga naya. Baik ya. Ada ke mana ya? Ada ke mana? Naik kebon. Masa kalian mar ke kebon, aju mah capeknya panas hayang ke kebon, aju urang hayang nebeng. Kolot-kolot yang kebun bae. Nebeng. Ayo buat. Dorong. Nya. Ngaluncak ka kolot tengah dorong. Naik moal. Ayo keren ceng ke panas. Sabar. Dia capek aing. Bubut aja lah. Ayo. Aduh. Cangkeng aing nyeri kubayar mau bisa tuh nggak motor. Hampura mak. Aduh, hampur. Ay, dak hirup aing peri-peri teh aing dak. Dak sugi na aing loba teu geus paranen aing encan moal baralak wae. Kumaha ieu dak lah. Idin, kenaon dia? Nonton kadal kudu mata dia yang kernaon. Ih, biasa bae teh beungeut di merod dasar goreng dia manteuskeun. Ngalak asa dia. Kumaha aing hirup-hirup aing dikadek dak ku aing. Eta banget si eta. Ang kuron bae ku aing ditangkeun kan. Nyet. Hajat motor dia ngaguling. Ih, biasa boy orang kaya. Eta dia ngomong masih kegedean teuing. Ih, eta dia tibatan ngoret bae dia di dieu. Mending ilu jeung aing kasabung ka ditu yuk. Ayo. Bolon dia aja isi naik bolon. Sorry boy, sorry. Ayo. Jat dia boga rokok tuh aing heara sih itu ngerokok sih aing. Pahit. Din, boro-boro rokok aing jauh-jauh ka kebon dihanga rokok ka dia menta. Anda tadi ngomong kayak orang kaya cenah. Aduh, aing pada bikin dek kieu. Cenah budak PJS aing dipoyokan bae ke dipalak bae aing. Aduh aing. Manya aing. Si nama anak si tompel. Anak masih titelem. Heeh. Anu dulu ngawak ka urang teh. Heeh. Anu bae. Ejat kuranjat ciga ejat teh hadirat. Ayo. Woi, Ber. Aduh. Bar kade bar. Ber. Dok PJS pasukan jumlah sabun nah, buran aing di dia dasaran begitu dek kieu. Karek ngolo aing itu doang nah. Bar, Ka kadi dia, Bar. Kadio. Kadi ya. Enggak usah berbotak dia. Aduh kan botak dia aing labu be dia aduh.
Yes, masukkan jumlah sabun. Tuh, aing gara-gara dia labu, aing kotor baju aing. Sikat WC dia. Naon dari PJS ngaguron aing. Ber, aing dia buka duit ente ber. Entah itu buka duit. Bener dia. Beneran ning. Aing ngarokok. Ih, dia mah mentak aing ngelok ngarokok. Eta ada duitnya lengan. Mana ieu main duit? Aduh. Itu naon? Eta duit tangkurak dia. Ih, yang buka deki lah dia mah. Ulah kieu 4.000. Ngerokok Den? Ngerokok. Ngerokoknya. Aduh, Pak Bung. Eta dia lain ngomong ka aing awas naon. Ada di bae ulah lempangan. Lumayan keturunan PJS. Ya, di dia bae ngabijan baeng mah ulah ngerokok boy. Nu aing sih jeung main. Dia mau di masalah wae jeung aing mah. Leuweung boy, aman. Aing sebelum ngalah. Eta aing hulu dia tah tutupan aja serap. Oh dia pang dibentar tarangna. Slow boy, slow. Talaga. Kopi. Ih, eta dia kebel teuing meuli kopi ge. Dong ti dieu ka mana bae. Buka aja. Mualing ngomong cincikan main. Aden, jangan ngarokok gati-gati teuing. Mau sama dia ge. Main Udah kanan dia. ke dia. Ai. Kurang urus. Moal. Mualing. Cincikan main. Madia ge umeureun, asa umeureun Madiana. Saya burung, aing maksa mah. Kitu boy ngerokok. Lalaki eta ngaranna. Diam. Aduh, cangkeng aing geus jernih. Ngaguling dina motor di gara-gara si Aceng eta tah, si Ejot. Aya teh saha budak anu ngararokoknya. Jadak laleutik keneh tah. Mal ene teh kudu teangan gue. Bisa aya anek aingan doang. Aya teh anak aing eta doang namanya. Bagus. Pokoknya senyap itu mak ngelikan duit nang di mana? Ya. Oh, emak. Ieu lain ngarokok mak, ngopi. Ngopi naon eta lu di kenyataan naon eta rokok lain. Gagal amat ya doang sekuli bae ngarokok di sama gue ingat. Ampun mak, ampun. Balik. Mulai aja ngerokok. Balik. Balik sendal mak. Ngerokok bae. Geran. Balik. Mulai aja. Aduh, labu. Bener gelombang nah. Ayo geran. Apa dia mak? Aden. Aduh dak, juga jerip. Aduh, bisa lah ikut potong aduh. Potong suka ida. Aduh, Den. Aduh, dia amat tekanan ke aing mah. Ayo, udah. Aduh, aing memotor dia mah kitu sih aing. Iya, kumaha dia lupa geus sih. Aing ini potong aduh. Aduh, Den, ampun Den. Aduh. Kumaha dia malumpang nang kanan ge. Udah mah Den, kumaha sih dulu lompatan. Aduh, aing. Aing. Aduh, banget aing darah dia mah. Aduh. Masalah ketabrak dari belakang. Aduh. Mah ada. Bae lama kartu tunggu. Ayo. Aduh, dak kumaha suku aing teu bisa lempang aduh, dak. Laneng dia anu kitu ke lebay. Lebay dia yang nyeri ketabrak ku dia ieu. Aduh.
lecet seotik oke. Ari darah dia kitu kunaraon lalu lompatan kieu untung bae tengah guling. Ih, pugu aing. Ngacan di udah Mas Siti. Jangan ajakan anak nang ngarokok. Kapanggieun ku Mas Siti. Ih, dia mah tekanan ge hahajaeun deui. Batur talok ngarokok diajak kan. Up. Jauhan, ngerekam lagi jauhan. Pas urang ragal langsung kamerana ka urang. Kayak ngobrol. Sabar, ngobrol. Kamera action. Padahal ku diaing keurna nih. Kurang. Kamera action. Kira bang, motor aku guling. Oh gitu motor. Oh, mun diguling deun mah dia lesep dasa. Oh nyamang. Kamera action. Ngomong didinya geus ngomong ya. Mundur. Didinya geus ngomong di jauh. Bang, lu masukin depan pendek. Pendek kurang, mikir aja mikir. Bajunya doang. Yang penting saat bajunya doang. Ngopi. Oh, ngomong. Di sahabat aku gue enggak. Ampun. Kira. Action. Balik. Kakak nyengir. Mana? Kamera action. Kira, ulang. Besalin. Tadi lain. Oh, tadi lihat. Itu Abang Ejot. Kamera action. Beda ya. Mana keren dok? Oke guys, kembali lagi bersama Kek TV. Doain depan nas Kek. Ngopi liar, tengah ngopi liar, mending ngopi sampai ngopi liar. Kacang. Ayo bong. Hujan aja ulah didingnya. Aski. Awas sih, eta dia. Hampura. Yang ngerokoknya anjing. Ngebul kene. Hek. Panas ngebul, Bong. Hapeng. Oke, beginilah suasana pembuatan syuting video. Gila, video ini yang sekarang mah emang benar-benar pengorbanan ya. Luar biasa. Labu-labunya nih. Labu. Luar binasa ini. Bahasa apa tuh? Benar-benar jatuhnya bahasa tuh tai. Pengorbanannya benar-benar jatuh dari motor dan mereka jatuhan. Mantap. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di Like, komen, subrek. Kayak TV. Yek. Likey